Water be wo jala water shi. Waka won kwa fi wa abaye ni po awon water shi won dun wo yi. Be wa na le de chikaje gbe ikemba. Ne ba mo bi e won wole bi ijolechi. Won wo me se mo bala ko won bo wole bi lo ma ke la agbe fe gbe. Won ba lo wole bi nu wo te shian. Wo ba ta shi e bi an ka ta gbeke. 9 o'clock, 9 o'clock wa ja twa to be won me wo tuma ke na wo ja tikete. Wo tuma won ga me be ko na me ko wole bi e ba to. Kaje nye 8 o'clock la bon show. E twa bata mene 1 o'clock and 2 o'clock still lololo la lololo. Fast time ma se bi o ya me bo won den wa. Fast is la me tuni, ame le gba me tuni. Ka me tu pa me tu ko ni amala me tuni ojo pa. Ame fe no ni sayo wa yin still le je la egboko. Ame ngbe lololo kaje nye by kaje nye 8 o'clock 8:30 ka ti mene 2 o'clock still le nje la cholololo ame tuni lololo. Ame pako. Ini bi e sakosi ni bi e fite. Imbewu imba wojala 9 o'clock ni wonu 2 enwe wala kele ko somo aswa ni serious 8:30 be wa le se ni efeto esan won ni bi efete na ka fire bi enba won lo won ni bi gidigidi mi le ke mbewu mo ko mbewu nbo ni ma fi anu efite o pa fo oji mi iya mo ko lo ke tu oni iye bi nu 22 years lo ke tu oni ni ka yo ni waka abani ama awa fi o na o ke na government o ke tun oni won pa 5 fi o no fiano fite ke yi we government o ke lo bi won ayu awo na we na tu ami aka won no fiano fite won no fiano yi ko mu ke le bi ni babi ele la e to lololo mi sa ni bi fe yi sa mu man ke ni ba mi sa ni bi fe yi sa la e to lololo o pa mra lo e fa government iska o ke tun oni o pa le fa de slow te ma yu awon na me na tu ami awo ti won gbo no ne ba ni won na ko eko down ke yen 9 o'clock wa gbe Sunday 2 o'clock and ko le fire bi e me bomo de wa ko fire bi e ba ko mo de ame bale fire bi e me bomo de e ko baba ko du ma se do mo sika le nya o kwa se le bi ni e ta ko si fire bi e bomo de wa aye bomo de o pa mra lo e fa e le won na ko eko de Mokola awon pa fai ani ni bi e shan jeme 1 ame wo jala na chiunchon 2 ame ka generator 100 ye mamoshi ye jeme ni generator na padum so sa no ka ya hia keke petroleum no na ka petrol ke spray na me ho no me 3 course na ka ni no to me no ni maka me jame o se ka ni bi e ka fi ame ani koyo ahimi sha pile ni bi e awo mi baba o no ni ka na ka ni bi e ba fire bi ame fe konoko ame lole no mi e nu be mi na agbene le won anu kwale enu agbone yin ame lole fite na fite ame ka asa ran wo ta be wo fi interview e bi e sha ma me la ka interview wo fi ame na ka gbile na ba le no mi agbegbulo shinsha wa me ke lole te je me dani na me ba no na twa gidigidi aka ke lole aja agbegbo nshika ba nu ba wo bi e wota pipe e un ba pipe ne ba ojo kan shi fi abafo nu e bi won ka pipe ba pe wole ame ni ye mobo ame tun no ko la pa me gbe yo ni ka la ba na me ba gbe ni ananu ofa ne lole fiti e ina ka sa nwe efe papa na sa o ne fe papa agwo na ke scratch kona he koklo na ke ba ha fa bi ani yo Mokola e ja ke lole ko me pe di no ni tu ni ye bi ye ni lole ko mi ene te koko ma ni no ne fiti ma bi ala ke no ne fiti etu ni se tu ni wo ka ba ni na lole ne ma se bi ene be abaja ma e ja ke lole ma si ni fa bi ewo na ba gbela ewo na me yu aka me ha ni life e too late na etu oje me ti je ma me fort aka ku fo adu ake lole ni ma bi ene ba gwo ne ki ascras kete ne he koklo ne ke bahame woni wona keke ko nsan ni fire lole Mokola ne ni Mokola nsan ni fire lole ma bia ne nye ya ne agbe keke wona ke lole aba ole he ne etu ni ne nye ya ne agbe si lole ni ma se fite e wa bagwo na ke ya na ka scratch kona aya na he na ke ba ne je bola lole ni ene fire service lole ni for our own safety e wa bagwo na ke ya na ke sha e ha ni wore ho wo he wa eja akashi ewa akashi bikometo no fe no ba sha na kan
no kwalesa le be ni la shan e ha ni wo reho wo hewa e ja ka wo po wo ho flom ni aka containers e ba mamoshi e bi ene what a fire service what a AMA kona me kwe na me ba je ni aka shika nmene ni labote 13 na mi won na he ko fire service bi la me na he ko na me ba chon ake agbela ni wo fi ameka hydrant e ba machine bi ene hydrant na ameka ba machine bi ni on conscious na me ba bia nu kome po be mi na me ba na e wo nye ba imagine akeke bia ne ni la egbe 13 na mi na egbe fire service bi ba cho fire service bi ba e ko no what jam letters upon letters what a head office ka what abaka neke kaka monike container say amamoshen le no na yakwa me kaka me fo mi ame ba wo bia ne wo 13 na mi wo ya how mo wa ake ka nwene ni la je won le bonu wo ba fi Omar no so Omar no ye wo how ye je bibia say aban na me bibia mai e dan ye siwe ehia say shops owners no bia to generator or say ye wo one big plant think a light of bar na automatic switch na no ankasa so and then go hia say jalo so mu generator na meja no aye kese I say ntimi enduntum ye no up to date and say o sie dan biowa sa ankwankwa generator ni na so mu yifiri ho na omo bedi plant kese ba ko se shopping mall die and this light of buy na eno ankasa so ne dia belly shop owners no janse obi a de generator bezisi ho and the amagale dum na ye de ko generator no petrol no we bia mu ene number 1 eno no ye number 1 number 2 there say ye hu ni say e dan na si ho no e cost tenten no e say ye yi so de free so na ebeka last but one pe e cost so do ena na ho de no so wo fom what you say you last but one dey free ho na beka e fom last but one dey no na yes simple ne proper than e kama e do me what say di doors shop owners no mo had any problem o adme for o ma fa o mo no e na be ko dey so mo kwa kodi e bi ye bewiness ofie e me ye bodon ko mi e bi ye single parents e wo fom ha sei enti e betumi a anka e be se aha izo so na ka ban so mmerem kakra na o me ye analysis o hu e fom fo no be bre e na kakra we anim yesre why and you say the man o mon kai e fom fo no so be bre e da ma se oh menya effecting me because me old place and I parking yama ho no e also e ka ho na problem no aba na me problem na me nsema me pese me kan nyina ne se enne ye nya yatini yo e wo radio so ene fidie bebre so se fire service impeded no say adwadifo na e wo kwan anim no ene e block wo mo from say on ba bedum ja no which is wrong and I say a force saying emu nukure bia ni ba bia from fire station ho e ba ha say na obi ani wa block obi a na mom omo no fa na say empepi no say jabi so na ye be frɛ wo mo na omo hu ni say ye rofu bi na yankofo ye wo mo say ye den o eto omo taking it normal say asemasi na ya bobo mamane asem ni 819 ena mpanifo 2 anamọ ko ho report yen ne say no water na car na esi wono kwa na tai ajojo tai no ajojo ansa na enu achi be 30 minutes time no emu mpanifo mienu eba abehwe se ampasa ensem na ombeka na no kra without holding anything enti wo yesa na time I was a kejano yedi dumu no wo makwan amaja no timi adele aso edanim asana wo ba abe rescue e ba sa wo say property bebre enti be be sre sempanifo na egu ho no mo timi nyom aduma mimu na makoma mu pa de nkasa fire service on kiyengu no because ye hu fa so bi e wo so because what ha ne ha na say bibia si ni e betimi a report amamu na mo timi ambe ye hwe na de chi ye beti ye say munya information 10 o'clock which is lie e ntro no mutwa enti mu kasa nche perifone no mo fire service wono say aban timi mbe mu kura na individual no ye be demonstration akoho because ye mu ye na ye hu sebi manu seminars ye hu nya sebi ewo adeko o maye ma ende obi dan obi property ahye abran fa so bia amaso enti mu kasa nche perifone ya da ma se me ha kakra me woni se de esie ni de esie wie
ne mom afutuo kakra me de be ma store so no ai wa ha ne say so okọ 13 ho a ho 13 shop no ho no almost store so na chi no generator ne tetare so sa ama se bibi sia 13 ho kura ka intimi nwura ho ye hwe se bibi nsansi biem enti store wura shop owners a omo de 13 ho ama nkofo no omo momoden na animu no omo asa tonton ama nkofo no omo mekwa nem na generators na ukọ 13 shop ho a ewo ho bebre no omo mani nyina mra fom because eja we say no the ehu omo a ye 13 ho eja no generator na maneba ho na blast pom na ekọ ba bi foforo ho na generator blast pom enti yemfa ntu ya hofo no omo di 13 fie kase no a ye di generator asisi ekire saa kwaka soro no obi anyi ni de na jato mu a fire service for eho atowo mo mano asi